anjingnya lembur amat. Ai. Ada sisa kemana sih ya? Say mah. Kesengat ya. Saya berenang budak nyanyi deui ya. Ya tadi ya jing gimana? Ih, tadi kan bro. Sorangan doang deh dia. Oh, ini kan budak kemana gua? Ih. Salah. Amat karena maghrib buka ulah ulah jam kedeng deui kagol jam 3 jing maghrib aing MLFF aing tuh hobi nu BF wih kira aku bae tampan doang kieu momen BF ya berpuasa aing kalau ngopi penting edan bae aing doang bae mah dibayar karesel Woi, mau kira-kira bae BF bae. saha eta Celak-celak kemana mang yo di dia ya woi. Woi, kira dia di dia bongok kira di dia turun dia turun. Wah, ngasat ku aing. Hoi. Anjing ditahan turun. Diberi duit mongal jing. Perdamaian, perdamaian. Kemana? Aduh. Kecil, kecil. Perdamaian, perdamaian. Tunggu dulu. Oke, so. Ya. Aduh, kotor, aduh. Balanku ada 5 rupa-rupa warnanya. Tak apa lagi udah Dor. Ih, anjing dulu si Abah kamananya? Oh, jinya. Saya teh ka mana anjing jatuh neul ti kerisu. Surang teh si Abah yuk. Dong jailan. Tuh ayo. Saya orang tehan ke. Fotoan goreng di dia mah. Mainnya mau aku fotoin tanggal kacapi. Oh, kira kamu memfotokan. Kamera action. Ngus mangga. Gancang amat. Alah. Itu siapa tuh? Tuh. Aduh, kebenaran dilan. Jemput. Wih, mana Kak? Di dia tempat angkring. Bener. Siapa yang kau dia? Kene. Dah, aing keresan aing dia guna nongkrong di dia. Ya, budak teh nongol-nongol. Ayo betul. Salah ini. Wah, selain balik ya. Males aing. Oh, timang sambil berkemah.